football Titi par zaruk somni palina ngai khavele don ta ila Spanish sanchin buten tar langin Spain football league dan thar an mangdona chu VAR kai noya ani an dan thar tura hian in khelain team coach te chu VAR kaltanga thil thleng endik sak tura request an siam rem ti sak ani dona match tina tum ni zel VAR request an siam theidon tenisa challenge an nei angdeu hi ani don ti na ani thil thleng then kha thutlung na diktok lova an ngai anga te an hmang tangkai theidon ani chuta chuan coachin request anei VAR kaltanga an endik nuin referee in thutlung na siam to su ta thutlung na thar siam pha ani chuan coachin a request chana atran na adik ti nem nge ani chuan ti na ani ber chu chutianga chuan VAR manga request an nei theisa tum ni kha lamang lo angin chiar sak an ni ang ma se VAR an request na an tran chan adik lo referee ina thutlung na asiam to adang lam pha lawani chuan request thei an nei zat akiam then thungang challenge an nei an hmang angin chiar ani don ti na ani hedan hi Spanish footballa tha division le women's football league lama man ani dona an en chin don a thata viawani chuan la liga te thlengin an man arin omani chutiang tur chuan film khur takin en chin na an nei masapot don ani Josko Vardiol hian chol ahmang dangdai khop mai Croatia le Manchester City defender hian tuni pui chol hi commando squad nen an hmang rup maya video game sa indomi te angkha atakrama dain indo tak lo ma sela indomi te chet lak dan lam alu chil na sa hle party le nom sip bol na lam angai tua vak lo ani mel atan chon indomi te chet vel na mun hi a party na mun ti thei ani footballer ni si tui dang nei hi anom nuala Josko Vardiol po hi silai chilek lam nuam ti mi ani nge yang Vardiol vek hian Croatia rama Modric no panlaya an chen na mun atlo to bokani kha mun athian pa Modric te chung kwa an chen na thin kha kumsang kha zakwa somkwa pakhat khan Serbian sipaiten indolain an hal chiam maya Modric chapu po an that ani kha wang khan Modric te chung kwa po in ral tlan chan an chan pha a heng zong sha chung hian Vardiol hian athian pa Modric te in hlui hi atloa Luka Modric chan Croatia jersey a hak thin ngei mai chu he in kongka hian atar tawang maya anram legend zana alantir ani Manchester City atanga injir chuak senior levela pepa hnuaya khelna mun nget achan mai theilo awanga player pei mojok ani theina tur pana Burnley zomta Burnley a ache that ema wanga a club hlui Manchester City ngein pepa hnuaya khel tura an leile le tak James Trafford hian soin tum khat chu Manchester City a hian training na Pep Guardiola hian penalty pe chuin kein goal ka venga Pep hian idang theiani chuan idu du inei theiang tin min hrila ke chuan tunkar topa match kan khel tura hian bul ka tan theiangem tin ka zota Pep kha anui taringota ma se a penalty pet kha ka dan sak ta sia be sei po ka nei sang zui hle ma se kar top ain her chuak ta a bultan tua katel ta chuang lo atiani Pep hian Trafford hi aring zongang lova Burnley a kumsang ni somni pathum khan Paul Magdalene som pakwain anshal ma se Burnley a season masabera match somli panga a clean sheet tum somni pakwa loi aneya goal som paruk chau achua English Premier League anin pet kai zui ani kha English Premier League a goal chua tam ta deu ma sela a theina sanjia riain City hian Paul Magdalene somni pasari sengin an leile tamak ani Pepian ama a arin zolo hi kai shwaile duna aneita a hetiang ang thutluk na hi Pepian a careera asiam zen lovani Italian legend Francesco Totti Huaisen le dairei thiam boxi hian ama chhun lo zet mai fapa anei peka anin chhun lo na ber chu unreal ruput manga ani Totti fapa Christian Totti hian apa angin football a khela theina po anei sang le tuna hian kumsom pokomi chau alania ama bak aeng le a ngayani ma se in khel a chau san ta dai thunga ama kai shwe thin tu albia an soin Totti junior hian talent thatak ti punjel tur aneya ma se alaka be se na sang takin awai rit leya pressure tam takin abo awangin atan alutuk tama ma ani hian theina anei thatoka ma se pressure apal tlang zauta lovani ati
Christian Toti hian liam le dam lo na wang po ni lovin pressure azolo awangin in khel acho santa top maya apa kianga Toti Soccer Academy a coaching na thok turin ain ruah man ani apa Toti hi chu kumsang ni paruk FIFA World Cup ate khan dam chiang lo chungin a khel nga ta a che tha hle rom khuain anlel anga an ngai ni pha khopa ro puya in hlang ka in Toti a hian rom khua top hi ain chuang em thin ani kha a fapa hi chuan apa hi a chhun lo te Arsenal hian player thatak tak an cher chuak towa senior team a tangkai takin an hmangzui thin bok Wenger a hun lai te khan an thok ho rei boka player no pang cher chhuat that an nei tam zual ma se Arsenal player cher chhuat that te soi chuan a zom tu ni fo chu an wang lai an thlen main an hral le thina teamin a tangkai pui tlon tling man thin lo ti thu hi ani ses Fabregas te pok kha khati khop kha na thiama no pangte in Arsenal captain ani phak hiala ma se awang lai a man tak tak main Barcelona a an hral le daya an hum zo lovani Anelka te kha apui tling chhotan don chau tia Real Madrid laka an chana Samir Nasri te pok kha Manchester City laka an chana ni kha player dang enge maza thetiang lama soilu thei hi an oma kan soi vek seng lo zok hetiang ang hi Arsenal a hian soitur an tam hleya ma se thil mak ve deuh omta ero Arsenal hian player quality sang tak tak an hral treuh to chungin tun thlenga player an hral man tam ber chu Oxlade Chamberlain kha alani wang maya ani kha kumsang ni som pasari dai to kha Liverpool hne na Paul Magdalene somthum panga in an hral kumsang ni somni pathuma Folarin Balogun French Club Monaco hne na an hral khan record omsa hi an ni ruala anni aya mantam hian Arsenal in player tu ma an la hral mi lavani Fabregas te kha add-ons nen vek Paul Magdalene somthum panga man tling thei turin an hral ma se add-ons kha andong kim man talo ni in tarlan ani chu wangin aman kha Paul Magdalene somthum panga andong thling lova Van Persie te kha Arsenal chua sana Manchester United apan te khan aman kha Paul Magdalene somni pali chawania khati lai khan kum somni pakwa tling to ma sela tunlai player man tam zia ngai to phei chuan Robin Van Persie man kha atlem hle Arsenal hi antiat puinia ngai thin huang khata anom puinia ngai thin club te laka player hral tawlama hian an niam fal ti thei ani Chelsea ina player an hral man tamber Eden Hazard ania Real Madrid nena Paul Magdalene za somnga man tling thei turin an hrala add-ons kha dong kim ta vek lo ma sela Paul Magdalene za chuang dai Eden Hazard mana Chelsea khan an la lut ani Manchester United player hral man tamber chu Cristiano Ronaldo hi ni in kumsang ni pakwa a Real Madrid nena an hral khan Paul Magdalene somriat an dong ani Manchester City in player an hral man tamber chu Julian Alvarez khanin ni kumsang ni somni pali ni puilai khan Atletico Madrid nena Paul Magdalene somriat pakhat point panga tling thei turin an hral Liverpool ina player an hral man tamber chu Coutinho kha ania Barcelona nena Paul Magdalene za somli pahni tling thei turin an hral ani kha khata khan atira Paul Magdalene za panga lai an dong le nga la ahun lai khan British transfera hral lama voi khata mandon tamber record an siam hial ani heng te ngai tua hian Arsenal player hral man tamber tun thlenga Paul Magdalene somthum panga man chau an la ni hi amak angreng hleya Paul Magdalene somli man em po in player an la hral mi alo hi Arsenal club len zia le ro pui zia ngai tua phei chuan mak tak ani Football khovela tlarma player pathum in koparo pui bera mitam takinan ngai aro pui bera ngai lote poina aro pui ber pola an chhiarla ni fan MSN kha engtia lo chuak nge engtia lo piang nge kan hrelo fur mai thei MSN kha alampum chu Messi Suarez Neymar ti na animaya anni pathum Barcelona tan ro pui taka an khel ho lai kha MSN hun lai chu anile maya Messi hi Barcelona ina an nei sa an academy chuak an pum chuak ania Neymar hi kumsang hi som pathum khan Brazil club Santos atangin an leya Suarez hi kumsang hi som pali khan English club Liverpool atangin an lei thung ti chuan khatia Messi Suarez le Neymar te mal khai poa team khai thei khopa thiam le turu om khom ta kha tuna PSG kai hruai tu Luis Enrique hian akai hruaya sangni som panga phei kha chuan treble champion an ni nge
anni pathum kaltlanga MSN pian dan ero anti manager khlok atanga piang animia lo Luis Suarez yan hemi chungchang hi soin khati lai khan tum khat IX kan ma chon tumin Luis Enrique khan Messi kha false nine role chang turin ati ya achan chu kha position a khan Messi kha a khel thin thowa amil sa a keile Neymar te kha asira tanga gol bo turin min ti thunga chutinga kan khel chuan beise angin kan khel chuak thei tamia lova a thatok lo ti kan ria omzia aum thui thei tlat lova ti chuan Messi khan pathau number 9 position a khan omte insiam rem te ang khelmual hi itan ka hongdon ani tin min hril ta a ti chuan insiam remin MSN alo piang ta ani ati Luis Enrique khan arem dik trepa ma se afu chia lo ti chuan Messi khan game a thlir thiam na mangin insiam rem dan tur angai tu chuak ta a Suarez le ama position a thlak thlenga ti chuan MSN nget le tlo munam le inman em mai video games vela du to ka ball chalai kwal smooth lutukan muthin angmai kha atakin khovelin a mu thei pha ta ani anni pathum hian sangni sompali sompanga season Barca treble champion anni puitum khan belkhomin goal za somni pahni loi an khunga club lian le club thatak tak te point season khata goal za khungtlin an nei kha te lul nen MSN heng player pathum te hi chuan season khata goal za somni pahni an khungtling hem mai goal contribution an nei za te kha an pathum hian khami season a khan abel khomin match za somnga pakhat an khela goal za somni pahnian khungba ka assist somruk an nei tel chewa match za somnga pakhat atangin goal contribution za somriat pahni loi an nei ani anni Messi Suarez le Neymar te anga munom le inman kha football khovela hian kan mule angemo topic danga luta ila English Premier League in pet kai lim Sunderland chuan sum mang chun zom zelin Leverkusen atangin Arsenal midfielder Thin Granit Xhaka an lalu dona palmak te som pasarin anin rem heta hian Sunderland hian Leverkusen hena Xhaka manatan hian palmak te som pathum an pe photanga add-ons kaltlangin palmak te li an pele don ani kumsam thum pahni mi hian medical test anaya apal tlang nuwa kumthum dai contract Sunderland a hian ajiak don ni in tarlan ani Switzerland international midfielder Xhaka hian English Premier League khel le a hrelova Arsenal a season sari huna man nuin Sunderland kor ha in English Premier League a ain lan vele don ta ani Granit Xhaka hian English club Arsenal tan khan match zanhi somkwa pasari khel manin FA Cup no moi tum ni a choi mana Arsenal a khan team captain nget te po ani manani kha Sunderland hian player ton hriat nei thatak hi an tangkai pui a be sei om hle Xhaka hian Germany a Leverkusen apan nuin sangnei somni palia Bundesliga no moi an choya an champion satlia lo tlomia lovin season an tluana unbeaten record nei chungin an champion ani hei baka hian tual chungin eladanga po champion no moi an choi 5 ka chutiang khop chuan Leverkusen a hlotlinga season liamta a ero a ma che season a an hlotlin na an phak talavani Sunderland hian tuni pui transfer kongka hon chungin Paul Magdalene za som palian seng tling don ta a player an shalna Joe Bellingham le Tommy Watson te an shalna atangin Paul Magdalene somthum pasari an mulet boka Sunderland hi tundin huna English Premier League club somni zinga Big Six club kan ti thin te ti lova sum mang tamber an ni mek ani hei baka hian player thar an nei tam to hleya Granit Xhaka hi an player thar pariat natur ani transfer thuleng lam zui ta ila Dutch center back Jorel Hato hian Chelsea lo chu azam du lo ani ome Dutch chanchin buthen khatin an tarlan danin Hato hian Arsenal le Liverpool atangin somna thatok takadonga ma se anhar Chelsea lo chu azam du lo ni in an tarlang ani hian talent anei thaleya defender thangdong berpol ani Arsenal le Liverpool ba ka hian Manchester United le Real Madrid te po anhar to ni in an soya heng club ama be sei tu te hian thui tak andor thei talavani Chelsea tan ero khel achak hle thunga atum hle bok ni in alang English club Fulham tana khelme kumsam ni pakomi Adama Traore hi Nottingham Forest in laglu antum ni in tarlan ania Nottingham hian Anthony Elanga anchana athak na turin Adama Traore hi an be sei mek ni in alang Newcastle point goalkeeper thar laglu turan tap zela chungzinga chuan
Arsenal goalkeeper hlui tuna Southampton tana khel mek Aaron Ramsdale po hi an be se jinga atela Ramsdale hi an min thei mai be se na po alian hle ti Sky Sports in atar langani Liverpool goalkeeper Alisson Beckeran Tokyo a team pre-season training game achho san ni in tarlan ania Alisson hian mimal thila wangin team training hi akal sana Liverpool team training hi an training ground pa ngai Akza training center a an nei huna azom le doni in tarlan ani Alisson Becker hian mimal thila wangin hetiang thutluk na hi asiam ni in tarlan ni ma sela then kha chuan hlau thon ruk te po an lo neya ma se hlau thon tur om lo ni in news agency then kha chuan an tar langani Chelsea forward Nicholas Jackson hian tun ni puila in club thar anei ngei arin om ta zela Jackson hi Manchester United le Newcastle te point an du ni in tarlan ani report then khatin atarlan danin Oli Watkins chu Manchester United in an lei mai theya aman zatatan palmaktere somli atanga somli panga vel sen angai tura ngai ani heti lai hen United in striker lak lu an tum dang Benjamin Sesko Manero palmaktere somruk pakwa atanga somsari pariat borvel ni tura ngai ania chu wangin United hian sum sen tlem jok theina Watkins lam hi an hoidon ni te po in then khachon an tar langani Manchester United ina an du lo chuangtlai chanchang mek chuak du bok Jadon Sancho hi a club hlui Borussia Dortmund nen soizom an ni le meka Manchester United hian Sancho manatan hian Paul Magdalene sompanga atanga som pasari vel an be seirin ania Dortmund hian Sancho hi lakle le an hrelo ni te po in soi ani Brazilian superstar Neymar chuan a khelmek na Santos chua sanin European football khel turin rilru asiam le ani in then kha chuan antar lang le ta boka Neymar hi European football lama kan mulawang ti soi thei ani talawa Santos atang hian football chawsan atum lo ni in tarlan ani BBC na transfer thuleng atarlana iNews in tarlangin Everton chuan English midfielder kumsom ni pakomi Jack Grealish laklu antuma Manchester City a tlatlum to lo tak hi West Ham le Napoli te point laklu antuma Jack Grealish hian du thlantur club anei don ni in alangani Sky Sports Switzerland in tarlangin Alexander Isak kumsamni pangami chuan Liverpool zom turin kumnga dai contract zia rem tia Newcastle le Liverpool te aman chungchanga anin rem thayani chuan Alexander Isak le Liverpool in kara hi chuan harsanna awmzi don lo ni in alangani iNews in tarlangin Brentford chuan Congo forward chuadu kumsamni pariat mi Ian Wiza hi Newcastle hna engzat main an hral ri don lova Brentford hian Wiza thlakna tur an leifel ma chuan Wiza hi engtikong main a chua an phalsak don lovani The Sun in tarlangin Manchester United chuan RB Leipzig atangin Benjamin Sesko laklu tumin ma an la chunzom zela RB Leipzig forward kumsamni pahnih mi hi Newcastle point an dor mek ani Athletic in tarlangin Chelsea chuan Ajax atangin Jorel Hato laklu tumin ma an la chunzom zela kumsom pakomi hian Chelsea tana khel adu boka amanatan Blues hian Paul Magdalene somthum pali point pariat vel the chu anin huam ani Italian chanchin buten tarlangin Manchester United chuan Paul Magdalene somthum panga the chuakin Sporting midfielder Morten Hallman kumsamni parukmi laklu antuma mase Portuguese club hian Paul Magdalene somli pathum point pali an phut ve thunga hetiang kara hian Juventus point Morten Hallman hi laklu antum ve mek ani Telegraph in tarlangin Nottingham Forest chuan Switzerland international forward kumsomni palimi Dan Endoye laklu tumin ma an lamek The Sun in tarlangin Nottingham Forest in Napoli ina an be seimek Dan Endoye hi an lalu tani chuan Italian champion Napoli hian Manchester City atangin Jack Grealish laklu antum chunzom dona Manchester United atangin Alejandro Garnacho po laklu tumin thuk zokin andor zui don ani Sky Sports in tarlangin Everton chuan Arsenal defender hlui tuna Leon tana khelmek kumsomni pasari mi Maitland Niles laklu antum mek Football London in tarlangin Chelsea chuan Spanish left back kumsomni pasari mi Marc Cucurella hi hral an nei lova Saudi Arabian club tenen tun haya soizom ni ma sela Cucurella hi hral an phal lovani Football Insider in tarlangin Aston Villa midfielder kumsomni pathumi Morgan Rogers hi Chelsea in laklu antum meka English club Lian Blues hian English defender kumsomni pasari mi Tosin Adarabioyo Senegal forward Nicholas Jackson kumsomni palimi te hi Morgan Rogers samanatan kaltel tir an phal ani German chanchin bulian built in tarlangin
Bayern Munich chuan Chelsea na laklu an tum mek RB Leipzig midfielder kum somni pahnih mi Xavi Simons laklu an tum meka mahse Dutch midfielder hian English Premier League khel achaka wangin Chelsea lam hi a hoi ngei arin omani dasanin tar langin Liverpool Everton Aston Villa le Bournemouth te chuan kum somni mi French player thang duang Nathan Zeze an lalu theidon talawa Nantes defender hian Saudi Pro League Club Neom SC Zom Athlang Zok ani Italian chanchin buten tar langin Everton West Ham le Nottingham Forest te chuan Brazil midfielder kum somni pasari mi Douglas Luiz laklu antuma Douglas Luiz hian a khelmek na Juventus chua san adu ani Ole khatichin kha tuntuma football ti kan ngai thak thechin chu ni le phot sela tuntuma video kan ti chhuat lai deuh na chan chu voin lama ai football tournament lama hun kan man wang ania thlir tu ten kan lo thathiam don nia